Enyi amekokwere kene mau benya gbogbo jona jine ale gbegbe bena eyi jude me bena ya be gbo mau nyane ameo ya ke wa kene amondo tioa ejo ere wa be to ye be na yin le funu ale gbo mau nyane akpavio ba bo sugbo wa le gbo e wa ba na bena ejo ameto cho ba bo eyo hode be nyaji eye jude me ogo ba te gbo bena wa gbo bena enya kene yesu gbo ne ba apostolo le Matthew bagbale tawe aden le mewe anya mebena ne odu enuke me oko enu wa medo cha bena o makuwa eye o so nudu akomene kenyi enudu kemene oko enu wa medo enya ga kevwa eyira nudua eye bedui ende pemtonjo de jio le catholic be hamia enya me kokwere kene catholic to kande jibena ne enubu na mede eya me adogbera na mauto yejia ame atropona noa eya yenyi Saint Anthony of Padua allo Saint Antoine de Padoue allo Anthony Kokwebe Nutinya Saint Antoine de Padua odile pewetri enilia benkekewi atoliaji le pe apereka alofareka blasire kevo atolia me eyodo konemena Fernando Martins Buluez e gatome pomeme ojido eyentia oso esodo sukul le cathédrale que le wabe tuame le Portugal be anyingbanji kene bedo be amwe atoa ohwele canos regula be cathédrale ame le Holy Cross le amegao ko le Saint Vincent bo le funwa le Portugal be eduame le be apereka alofa eve kudo wi eve mea kene nyi bena funwa so wabe dume eye ebe pometo va jine kwa ele tiedo Saint Antoine de Padoue jimle Georginio eye bebio son konolog bobena one so ide wabe ekba ganto amekele Coimbra Kenyi Portugal be capital gawamea funwa e bewo théologie le alo nu pa klaso maunti e funwa ke be pla latin chale kene bedo pe abo ya sirekea oso esodo fada eye odonko nebena guest master eye oso esodo nkonolane amekeo okpona amegao be khokhogboa le Combria be anyigbaji kebele Combria be anyigbaji ya fraya do alome koso Francisca odamea ovava wabe nopere le eduame eye kene Fernando le gbowa wabe agbeno no Georgine deko bonama unyaro deko no na poporo deko no na wabe no bagbedoa e jona jine ale gbegbebena e cha jibena ya plowado alo ya no wame eye kene fraya ole juame angendore bana obena o wato ko le Maroc be anyigbajia eye eni tutugba kene ole u fraya o ko le ibe ajibele gloma unya ewa eye efio Afonso Evelia kenyi Portugal be fio gawame e do medoda obe so wabe nutila over eye odi ole Portugal be anyigbani siga meko yana be marchi ronene eye Fernando biogbe so ema mega ogbole canos regula mebena wana emo ni yado fraya ome eye onemo yebe bedo fraya ome kene bedo fraya ome oso esodo wa mekpa vide kele Olivia me eye funu ebe sonko lebena Anthony le Saint Anthony de Grace be nko ke woso dade gbedoho kele funu adita kene Anthony do fraya omea eje mo be na ya Maroc be anyigbaji ne ya ve wode ye be ngbedodo adi ka ke wale Maroc be anyigbaji ya e vale do seserento e le do abeleleta etro do bateau be ya gbova Portugal be anyigbaji ga ke vale modia aye abadon pone bateau asubo eye bateau ave jere Sicily kebejo de Sicilia eva ide Tuscany funu aye wa so emone bena banopo ekpa vireji le funu ga kevo edo amtele nya owonio de yebe edo leliata le funu aba kokeso de Monte Paulo di Dovadola funu aye bebano eto be dodo me kene yento tona gbeda eye be ona do le funu le for le be duame le romanya be anyigbaji le pe apereka alofa be kudo bla be vo evemea fraya be ha sosoko yana be dominicien wa ova gawame kene
o le yado fa dare le funua eye le wa be vava mea enya dondon de va do wa dome e la bena fraya obe amega ke le funua e glona obena wa wela gloma unya ka ke va dominition wa om le gbe sosio e o le don le wa dome bena amekela gloma unya amekela gloma unya fraya wa mega ke le funua mukande fraya vitiki ko le funua dibena ola te gloma unya le azandu pe ganton ga ke voa Evayo Anthony yebe glone bena ne la nua bena ne ba gloma unya le fia enu kene gbo ko gbe glone kwa bena ne ba gbole Anthony jibe agbe ga kevoa etede jikaka eye be gble kene Anthony gloma unya amesia mene do tue yebe nya kebe ne gbole do jijona mo alegbegbe bena amesia meso mesusu do eji eye nya pata kebe gba amo gbo jijo eswenti eye nya ewo dollar mo jisugbo eya mo gbon bena yebe nu ko besese le ma wo nyantia e deto alegbegbe eye be george na mo nto amo pe eye be ni ndandon gari ba ye jijo benu ne ameo lewa megbea brother Gracia bado Anthony Doda Bologna afikene frayo be ekpa ganlea le majijimea Saint Anthony benya bado tomena amekene do Fraya obe house soa koyona bena Saint Francis of Lasisia. Saint Francis of Lasisia mujina bena Fraya wa onekpla theology alo enu gangpa klaso maunti subo dontia e vona bena agbenono kenyi wameno ba gbenono kenyi ese ganto le Fraya obe hamia ameo labato egbegbe gake vale Saint Anthony mea ekpono no mede kenyi bena eni amede to bobena ewo enupakpla deto ga kevoa mu trole agbenono kenyi wabenonyi ba gbenono alo bobo nyenyi aglo fa wawalo de kanono be agbenono ayomeo e atalepe akpereka alo fa be kudo blave vo enemia eso Saint Anthony sodo amegana fraya vieko pata baletila wo enupakpla detoa eye enyakele catholic ka mo bona bena ne enubuna amedia ne edogbera na ma auto Saint Anthony dia ela te trokbo enwafa eva vemele nutinya yame kene Saint Anthony le funwa edo ko ma vide kene me ngona yebe nutinya odo eye yo ne bena Salomo pe agbale kake fraya vide ke ejila jole fraya domea kene bela joa eso ko ma sojo le gabopo mea imprimerie mu polio alo agbale ngongo be machine polio entiane amere jado agbale dia alopo ebe songlone eye kenyi bena Francis Kawalo fraya wa onyi wamenoe egam no na wasiowa apple agbale alo agbatrongo agbale boa enyi nu sense ga mene Saint Anthony entia eyi Claudie be dogbera ne ma obena nena ne ya tropo yebe agbale akemene Salomo lia alo ami Anthony troswe vanayi le majijimea devi kene fi agbale asojua etroso agbale asova munyime so agbale ba dedeo gakevoa ye ntocha batrova batrodo Francisca obe odame le vlavomea Saint Antoine eva wona dole Université Mele Montpellier Kudo Toulouse le France be anyibadi gakevoa yebe ma unya gbongblan eye dona jijona mo alegbegbe enum ngoto ngonu swenti bena eblona Christo benya kudo koko mede e be sona de defio cha so blona Christo benya kene Saint Antoine de Padoue où yebe nu srosro nu le Alpes le France be anyibadi ebe bloma onya le province voa etro baba Italie be anyibadi e o so esodo amiga le funua eye be cha Padoue be duame sigbe fike belano nene le pe akpereka alofa eve blave vo enyimia odo Saint Anthony Doda papa koyona bena po Gregory na yagbo eye kebe funua ebe ma onya kebe gbon funua amukwe kakaye dankore jibena enyi lo aviobe adakavi eye papa gbojijo so ebe ma onya gbogbonti alegbegbe bena edo do asine bena nemlo agbale kudo yebe enugome dedeo eye papa don kone bena the Ark of Testament alo nu bla bla be adaka le romini be anyigbanji afikene Anthony gloma unyane akpaviolea
amere chale dua me kenem khona sere be nyao dio eye bele tone Anthony bena ejibe anya alo ya du ekpo bena Yesu nona e karisia kokwela me ntotoma eye be klo elandeva eye la eso adoso wi subo eye be so duo gbogbode so dade elangbo gake wa kene Anthony koko Yesu be ntila so ijia elanda sindudua eye be do tabuna Yesu be ntila le pe apereka alofa eve blaton vore kemea Anthony va je dokona bena ergotisma eye okudo fraya amevio o igbedora be de campo San Piero eye be no funale achieve home wa keve jo le funu banava padua be anibandi le Italia le pewetri adelia be kekewi etonle aji le pe apereka alofa eve blaton vore kemea evacu le pour classe me monastria me e ke neva le padua be anibandi egbea Sibireke yentobio daresan odile church visicure kele Santa Maria Mater Dominia me enya gbogboro cha osu ebe kunti bena gakemene Saint Antoine de Padoue kwa devio le fanvito e modi valei eye church obe ganto ole pole wadokwe sinu eye le pewetri atolia be keke blaton la di le pe apereka alofa eve blaton vo evemea Papa que na be po Gregory Naya edo asi agbale me bena Saint Antoine de Padoue etrozu a me kokwe ma u ne irami